Evo Žarko Hrgić je upravo ustao, izašao je malo iz kampa. A sad ima jedna stvar što sad je 30 stepeni već. Vrućine su već počele. 30 stepeni je već u hladu, a bit će i više. Temperatura će ići u plusu do 38 stepeni. U plusu. E sad, kad se to sve tu užari u tom kampu i kad se to sve što se nije pralo, kad se to sve užari, kad se to ugrije, znaš ti koje će to mirise ispuštati van? A meni nije jasno sad kako kolege dolaze, snimatelji, youtuberi, kako mogu izdržati snimati. Pojedini ulaze unutra da snimaju pse. A temperatura će ti ići u plusu sad, u augustu doće do 39 i do 40 ima da dođe. A znaš šta znači kad ti nemaš klimu, kad ti nemaš ventilator, nemaš ništa, pa kad se užari ova limetina, ovo nije debelo 3 cm. E sad kako će ljudi snimati dalje i to? Tu je trebalo napraviti neki suncobran ili nešto privremeno natkriti da ljudi kad dođu da mogu da snimaju, da imaju neke uslove, jer ovdje nema uslova ni ljeti, nema ni zimi za rad. Trebalo se organizirati da se napravi tu jedna nastreštica ili da se stavi jedan suncobran polovan ljeti, a zimi mora imati parking. Kako će ljudi dolaziti? To niko o tome ne razmišlja. Bitno je samo da se snimi i bitni su pregledi. Ali nije sve ni u pregledima. A psi leže okolo naokolo, vidiš, oni se čak i nemaju gdje skloniti sad kad dođu u vrućine, jedino da uđu u pećinu. A pričao je da će ići u pećinu ljeti. Pričao je da će ići u pećinu i nije otišao u pećinu, pričao je da će ljeti ići. Jer zato što je unutra ko u konabi. Jer to je stijena. Ona ne može da prodre unutra toplina. I tu je odmah voda, to je zgodno. Odmah može se i okupati i sve raskladiti. Jednostavno. A može i pivu laditi u vodi.